saat ini Mr. B Tour and Travel sedang membersamai rombongan Rohi Matunisa untuk kegiatan ziarah Waliwo ke kota Semarang. Untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, yuk kita ikuti. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat bertemu dalam acara atau dalam kegiatan ziarah Wali Muhammad Nabina. Assalamu صلي عليك يا جد الحسن محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا. بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا kita Jamiah Rohi Matunisa luar biasa. Mana semangatnya? Ini semangatku. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك ألمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي. حبيبي يا أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Mr. B Tour and Travel. Kali ini dengan rombongan Jamiah Rohi Matunisa Harjosari Kidul Adiwarna Tegal. Dan saat ini sudah merupakan rangkaian tujuan yang terakhir, tepatnya di Makam Sapuro Pekalongan. Dan alhamdulillah seluruh random yang sudah kita rencanakan telah berjalan dengan lancar. Mulai dari Syekh Maulana Samsudin Pemalang, Syekh Jumadil Kubro Semarang, Kiai Haji Dimyati Rois Kalimu, dan saat ini terakhir di Makam Sapuro Pekalongan.
Mudah-mudahan seluruh rangkaian ziarah yang telah dilaksanakan bisa mendatangkan keberkahan untuk seluruh peserta, dan tentunya sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Tentunya masih bersama kami Mr. B Tour and Travel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.